Kami semua tinggal di perkampungan. Desa kecil, ya desa kampung ribut. Warganya ribut, RT pun juga ribut. RW pun cewek, ikutan ribut. Gue bikin challenge nih satu kampung. Agak enak kalau ada ngebul. Utak juga masih sakit tau udah ah. Jake, sendal lu nih. Apaan ya? Yang kemarin lu pinta sendalnya, lu nggak pakai sendal tuh. Tuh, lihat lu. Oh iya sendal lupa gue Cak. Coba cobain. Cakep Cak, sendal baru Cak. Mantap mas, sendal baru. Iya. Email. Itu tadi kan lebaran. Mantap juga temenin barbel gitu tuh. Emang kuat. Ini coba. Coba biasa main. Coba lu ngeblak buat aja lo. Angkat coba. Berat Bang Jaki, gue gak kuat. Badan doang lo gede. Payah. Angkat kita nggak bisa. Payah deh. Sakit Bang Jaki, berat. Ya biasa lah malu orang biasanya ngangkat di sendal doangan. Ini apaan nih Bang Jaki? Kopi. Coba kopi dulu dah. Minum lah. Lo habis panasan kali. Ini kali Bang Jaki ya. Coba yang tuh angkat. Coba nih berangkat nih. Iya, kuat gak lo? Gimana gak kuat? Berat Bang Jaki. Itu Bang Jaki lu ya. Nah, mendingan gedean lo bawa pulang sekalian ya. Daripada risiko tempat gue. Apa sih? Oh, Bang Jaki kan kawan. Baru bangun lo. Gadang lo ya? Bang Jaki apa tuh Bang Jaki? Apa tuh? Gue tuh sedang apa? Bang Jaki ikut. Lu gak tuh gue ngambil kadarin gue ada pocong. Pocong halu lo. Sosok bohong ada pocong. Gila kasar. Masih ada Bang Jaki. Dari tadi lu kok gendong mulu lu. Ayo kita ke gopong aja, tadi dah. Kopi satu aja. Ya gue gak tahu kan ada lo. Mantep nih. SU2 nih. Apaan tuh SU2? WA. Ini gue ya. Kebiasaan orang tua gini nih. Kalau anak muda zaman sekarang maunya ngelengkahin orang tua, we. Gue dulu. Tuai bangga lu. Gue udah gak bangga. Gue bodo amat. Gue bangga, gue ada penghargaan. Lu kagak ada. Ombok lagi. Semut. Oh, sip. semut. Wow. Teh. Lagi. Iya, minum deh. Baru deh lu. Teh. Teh. Acip. Kayak di hotel lu tua tiduran dulu. Bukan, apa bukan? Jubaida, lancip, itu Jubaida. Waduh, cakep ya. Kan? Dulu kembang desa di kampung sebelah. Bukan kampung belakang teh. Lah. Mata gue siwur-siwur, Cip. Aku juga. Aduh. Mata gue nih coba nih. Teh ini air teh. Mata gue nih. Salah teh, mata gue mana sih? Nih, nah mata gue. Ini air. Aduh. Tuh, lihat. Astagfirullahaladzim.
La ilaha illallah. Tunggu siapa lu? Pak RT, lanjut. Sempak Abu Jahal. Pak RT, tadi ayo ngeliat orang asing tuh. Di mana? Di deket gang. Mana ini? Di deket gang tinggal gitu. Kabur riwa. Badannya gede. Oh, pakai masker. Pakai topi nggak? Pakai. Lu kenapa Jaki? Ada pulsa Pak RT. Di mana? Di mana? Mana? Mana lu ini? Ada. Tengah di bolong. Jaki. Gua tembok. Ini beras. Utang sudah. Ada Pak RT tadi. Ada. Lu lihat nggak? Iya, tadi ngikutin. Oh, tadi ada. Nggak ada. Mana tuh? Kagak ada. Ya tuh, udah lihat Pak RT. Kagak. Halusinasi Lu lo. lihat nggak? Nah, lu sepi aja lu, ikut aku. Ikut aja. Ada tuh Pak RT, ikut aku. Mana sih Jaki? Orang kagak ada lo. Ada suruh Pak RT tadi. Mana? Kosong. Apaan sih? Ya ampun. Ya. Si Lancip ikutan molor. Ya. Siapa yang nembak nih si Menye? Ya gue sendirian. Ya. Tadi nggak ada. Kalau ada. Ya.